i da zaokružimo crkve, pečate i trube, da se pomolimo. Oče nebeski, hvala ti što smo tu ovo jutro. Ja te molim da nas blagosloviš, Gospode, dok proučavamo tvoju riječ. Molim te, Gospode, da blagosloviš naš našu dušu i srce. Ne samo da razumijemo intelektualno trube, nego da stvarno uživamo u tvojoj ljubavi, da se prepustimo tvom vodstvu, da pojačamo našu vjeru i da pojačamo naš adventistički identitet i razumijevanje i našu misiju da razumijemo bolje. Hvala ti, Gospod, puno. Jako je važna ova tema što ćemo proučavati danas. Blagoslovi nas u tome. Oprosti naše grijehe, Gospode, mi smo svi grešni i svaki dan trebamo da padnemo, da kleknemo, da se kajemo i da odbacujemo, da umiremo sebi i svome ja. Molim te da ne budemo sebični, nego da budemo ljubav i prema neprijateljima i prema prijateljima, svima u Isusovo ime. Amen. Ok, evo, idemo na 9. poglavlje Otkrivenja. Za Zoom, da. Može, Zoom. Ok. Šteta što nismo odmah od početka, nema veze. Zoom. Tu smo, evo nas puno. Maja, Staša, Nada, John, wow, J.G., Mika, Ajtni, Gregorčići, wow. Ima nas puno. Ok. I da šerujem, da. To je, nemoj uopće da se ustručavaš, brate. Ja ne mogu sve da zapamtim. Ok, tu smo. Idemo u Razodetje, 9. poglavlje. 9. poglavlje. Prvo ćemo da pročitamo i onda ćemo da interpretiramo komad po komad. Kaže ovako. I zatrobil je 5. angel in videl sam zvezdo, ki je padla iz neba na zemljo. Daljnji je bil ključ za žrelo brezna. Znači zvezda znači neki pozitivan duhovni vođa koji je otpao. Nešto se desilo i on je otpao i sad je dobio žrelo brezna, to je bezdan. Ta riječ brezno je na grčkom riječ abisos, što znači bezdan. To je ona ista riječ koja se koristi u postanku, da je zemlja bila prije stvaranja pusta i prazna, bezdan, totalni. I sad ta riječ se koristi na puno mjesta u Bibliji, abisos na grčki, a na hebrejski ima svoju riječ. I ta riječ se koristi u Starom zavjetu, na primjer u Jeremiji proroku, on kaže kad je Nabukodonozor došao i opustošio Jeruzalem, opustošio Izrael, ostao je ta riječ tohum, bezdan, tohum ili sve uništeno, kao pustinja, onako kao površina mjeseca. Tako je to izgleda. Kao površina zemlje ispod vode. Onako, nije ništa, nema drveća, nije to za život. To je suho. Bezdan može biti ispod vode, a može biti iznad vode. Bitno da je uništeno mesto. Mesto koje nije za život. I sad ta zvezda je pala u neku pustinju, neki kao bezdan. I otprla je žrelo bezdana i iz žrela se vzdignul dim, kakor dim iz velike peći. Znači dim. Od dima iz žrela sta potemnjela sunce i ozračje. Potamnjelo je sunce. Isus je sunce pravednosti. Mi ćemo proučavati kako je Islam napad na Isusovo božanstvo. I oni vjeruju da je Isus samo prorok. Isus nije Bog. Mi ćemo vidjeti da je ovdje Muhamed, ta zvezda, koja je bio u početku čini se kada je počeo neke dobre reformacije.
u Arabiji. On je uništio sve idole i samo da se molimo Bogu Abrahamovom, kaže svim Arapima. I čak je subotu štovao, 5 puta u Kuranu se nalazi sabt, kao dan gospodnji. Molio se 3 puta na dan kao Danijel prema Jeruzalemu. Znači, znao dakle dolazi prava religija iz Jeruzalema i kršćanstvo i židovstvo je od tamo došlo. Prema Jeruzalemu se molio 3 puta na dan i posle je poludio i otišao počeo je da se ženi sa puno žena, sa malom devojčicom se ženio, pedofiliju. Kad je dobio moć i vlast je poludio, počeo je da kaže da ima Sotona me opsedna, imam sotonske stihove, govori Sotona kroz mene, to je on sve rekao. Onda i tako dalje. On je rekao, ako ja postanem lažni prorok, Allah će da mi odreže moju aortu. A kaže, poslije toga kad je on umro, islamska tradicija kaže da je on bio, kad je umro, on je bio poisoned, otrovan i kaže, to je poznata muslimanska tradicija, da kad je umro, da je on rekao Aisha, moja aorta me peče. Aortu mi Allah reže, sa ovim nekome je otrovao. Znači, on je rekao prije svoje smrti, ako postanem lažni prorok, Allah će mi prezati aortu, a onda kad je umirao, rekao je Allah mi reže aortu. Evo, sam je priznao da je lažni prorok. Znači, ali počeo je izgleda kao dobro, kao reformirao je da se više ne klanjaju. Imali su 4 božice Arapi koje su se klanjali i onda su se oni klanjali mnogo božačkim bogovima i on je sve to, kaže, treba to počistiti, to se maknu. Arapi su ga proganjali zbog toga. On je morao da pobjegne u Etiopiju kod kršćanskog cara, etiopskog Subotara i tamo je kršćanski car rekao, pa oni sve veruju kao i mi kršćani. Znači, u to vrijeme je bio Subotar kršćanin, on je vjerovao u subotu, njegova žena je bila nestorijanka, to su bili kršćani koji su štovali subotu. Nestorijanci. To nisu bili katolici, njegova prva žena nestorijanka, Kadidža. Posle toga, kako je on poslije vidio da su ga počeli odbacivati, poslije je dobio neku vlast, počeli su da ga prihvaćaju kao proroka i onda on je mislio da će ga prihvate svi, židovi i kršćani, sve. Kad su počeli neki židovi i kršćani da ga ne prihvaćaju, da ga odbacuju, onda je on rekao, Allah mi je rekao da moramo da krenemo u sveti rat, da poubijemo sve nevjernike, židove i kršćane. I onda su ovi muslimani rekli, ok, što to nismo znali prije, ajde. Prije su samo uvijek bežali, nisu nikad se bavili sa sabljama, sa mačem i ratom. Znači, čini se da je Muhamed u početku možda čak kao Balam, čuli ste za proroka Balama, koji je isto bio arapskog podrijetla, Balam je bio iz Arabije. Slično neka situacija kao Balam. Balam je bio Božji prorok koji posle šta? Je otišao od istine. Vidiš? Tako i ovdje. Zvezda kao da je neki pravi duhovni čovjek koji je padla s neba. Eto, tako i otkrivenje opisuje. Znači, u početku je počeo dobru reformaciju među tim muslimanskim plemenima, da ih makne od idolopoklonstva, oni su 10 zapovijesti štovali, čak i subotu i sve, ali onda je otpao u džihad. Počeo je sa džihadom i onda je došao dim. Dim znači uništenje. To je vatra, uništenje. A bezdan znači pustinju. Pala je zvezda u pustinju. U pustinju je pala. Baš odakle dolazi islam, iz pustinje, iz jednog područja koje je nenastanjeno, koje je kao površina mjeseca, ona Arabija, kad ti putuješ kroz Arabiju, to je ko da si na Marsu. To je toliko uništenje, to je desolated place. I diže se dim, zato što je počeo džihad, i od dima je otamnulo sunce. Malahija 4 kaže, sunce pravednosti je Bog, Isus je sunce naše pravednosti, Isus je sunce simbol Isusa Krista i sunce je potamnjelo, jer je doktrina, poslije kad su oni počeli da napadaju kršćanstvo, oni su napadali Hristovu božanstvo. Islam ne vjeruje da je Isus Bog. Znači, jedan je Bog, naravno mi to vjerujemo, ali ne vjeruju u Isus i Bog Otac da su jedno. Oni to ne vjeruju. Makar u Kuranu, vidiš, Muhamed nije pisao Kuran.
Kuran su napisali učenici od Muhameda nakon Muhamedove smrti. Oni su se sećali šta je on rekao, ali oni učenici nisu proroci, nego obični ljudi. I onda... Ne, 20 do 40 godina nakon njegove smrti se počeo pisati Kuran, da. I onda... Ali oni tvrde da će zapamtiti sve stihove koje on ovako... Ti reci meni sad stihove, ajde zapamti sve što sam točno rekao u rečenicu, što sam baš sad rekao prije 5 minuta. Nema šanse da se zapamtio baš sve. Možeš i skice neke da zapamtiš, a oni sad cijelu poeziju kao da su zapamtili. I uglavnom, Muhamed nije znao da piše, on je bio nepismen i nije znao da čita. I onda su... I onda ti kad čitaš Kuran, ti ne znaš da li je to stvarno Muhamed rekao, ili su to poslije njegovi učenici dodali, ali šta god da jeste, i ne znaš kada je to rečeno. Da li je to rečeno u početku kad je on bio još pobožan, ili to poslije kad je otpao. Ti ne znaš, to je sad miks, ti ne znaš kad je koja sura napisana, to je pomiješano. Izvini, tu sam, ovo tu. Izvini što te prekidam. Ne, nema problema, evo, sveći ćemo to. Vidiš, tu. Evo, stavio sam ovo, ovo tu. Da, još ovo. Ok. I onda, kad ti čitaš Kuran, imaš jedna sura koja kaže da je Isus, oni ga zovu Isa. Isa kaže da će doći drugi dolazak Isin, Bog će da osudi svijet kroz Isu, Isa će biti sudac, to je sve u Bibliji, da će Isa doći, drugi dolazak, i da će on suditi svijetu. I kaže da je ne Muhamed, nego Isa. I kaže Isa da je bio učinio 300 čudesa, Muhamed niti jedno. I kaže u Kuranu da je Isa riječ Božja. Kaže, Isa je sama riječ Božja i sam duh Božji. I on kaže, u Kuranu piše, jao vi Židovi, vi ste mislili da ste ubili Isu, ali ne možete ubiti Isu, on je riječ i duh Božji. Sad ja gledam, čovječe, duh Božji je vječan. Ne, znači duh Božji je Bog. Tako da kad ti sa muslimanima ponekad proučavaš, možeš da mu pokažeš što je, on će da se zbuni. Znaš, jer ti nikad ne znaš kad je šta pisano u Kuranu. Nešto je pisano dok je Muhammed bio u redu, a onda poslije nešto dok je otpao. Tako da je sve to pomiješano. I sad vidimo, a što je najinteresantnije, u isto vrijeme tu je i kao dobesedno, jel? Dobesedno doslovno je kako je počeo taj arapski pokret. Oni zaista štuju zvezdu koja je pala u pustinju. Da li vi to znate? Oni štuju meteorit. Oni štuju Black Stone of Kaaba. Crni, ovo tu. Oni štuju svi u Meki, oni idu na hodočašće svake godine da štuju meteorit, zvezdu koja je, naravno, pazi, to je veliki meteorit, ovako velik, ali oni ga samo jedan dio mu otvore da ga ljudi mogu da ga taknu. Znate koliki je to meteorit? To znači da je bio puno veći dok je padao u hemisferi, u atmosferi, i on ovako gori, kad je pao, to je bio krater. I to su Arapi još prije Muhameda misle da je to Božja sila. Pa znaš, šta ljudi znaju, oni nomadi, šta je meteor. I onda su to počeli da štuju. Tu su napravili svetište i štovali lažne bogove. I onda je Muhamed došao, to raščistio i kaže samo Allaha. Kaže, nemojte da se molite tom crnom kamenu. A poslije, kad je postao jak i snažan, kad je počeo da osvaja druge narode, onda je rekao da se moli 5 puta na dan prema Kabi i da idu u hodočašće u Kabu, da ljube Kabu i da se mole Kabi. Pazi, znači totalno se promijenio Muhamed. I to je interesantno kako i dobesedno, doslovno je stvarno kako je počeo Islam, kako je to počeo, je što je svaka truba ima duhovno, simbolično, ali ima i ovako dobesedno. Znači stvarno je zvezda pala u pustinju i tu je došao i dim i od tog dima je krenuo džihad, krenuo je rat. To dozvolio. Bog je to iskoristio, koliko god da se Sotona tu umiješao, Bog je to iskoristio da kazni otpalo pagansko kršćanstvo koje je počelo da štuje Mariju i svece i relikvije, i ikone i kipove
I onda su i subotu su gazili, prešli na nedjelju. Sve Božje zapovesti, znači su prve 3 Bog, sad im je i Marija, se mole Bogu i svecima i kipove rade i subotu krše, znači sve 3 velike Božje zapovesti. I onda je Bog iskoristio islam da ide i napadne otpalo kršćanstvo. I kaže, iz dima se usule na zemlju kobilice i dana im je bila oblast kakšto imaju škorpioni na zemlji. Škorpioni napadaju sa repom. A šta je rep u Bibliji? Šta smo rekli rep? Izaija 9.15. Rep je lažni prorok. To smo čitali, to smo u petak još proučavali. Da. Lažni prorok. Izaija 9.15. To ćemo ići počitati opet. A šta su kobilice? Kobilice smo počitali Suci 7.12 i Suci 6.5. Imamo 2 više mjesta. Suci 7.12. Vidite šta kažu da su kobilice simbol. Kao, znači kad gledaš kobilice su kao nešto, neko drugo. Kad vidiš šta su oni kao simbol. Simbol, kaže, Midijanci. Midijanci su Arapi. Arapi su Midijanci, oni dolaze od Abrahama, kao što je i Išmael. Midijanci, Amalečani i Išmaelci, sinovi istoka. Pa su bili raspoređeni po ravnini kakor množica kobilic. I njihovim kamelama ni bilo števila. Bilo ih toliko koliko peska na morskom obružju. Znači, to su i sinovi istoka. Arapi su uvijek tako su uspoređeni sa skakavcima, kobilicama u Bibliji. Znači, ovdje kad vidiš da je u Otkrivenju 9. poglavlju kaže izašle su kobilice, odmah znaš ko je to. To su Arapi. Oni su izašli iz pustinje, pao je lažni prorok i stvarni pravi meteor je pao i kreću oni u napad, dim kreće u napad. I koga će da napadaju? Kaže, rečeno im je bilo, pazi, znači Bog, Sotona misli da on je to sve pokvario, on je sad našao lažnog proroka, a Sotona u biti, Bog to sve okrene. Kao što Josip, znaš, Josipa su bacili u jamu, sad je gotovo, a Bog sve okrene i spasi cijeli Izrael kroz Josipa, tako što je otišao u Egipat. I tako i Bog, evo, rečeno im je bilo, naj na zemlji ne škodujejo, ne travi, ne zelenju, ne drevju, ampak samo judem, ki so brez Božjeg pečata na čelu. Znači, koga će napadati? Samo one koji ne čuvaju Božje zapovijesti. Jer šta je Božji pečat? Su Božje zapovijesti, uključujući i subotu. Pogledajte u Izaija 8.16. Šta je to Božji pečat? Izaija 8.16. Da vidimo. Izaija 8.16. Kaže ovako Biblija, kad pitaš se šta to znači pečat, Biblija ti sve odgovara, svaki simbol je u Bibliji. Kaže, zakleni pričevanje, zapečati, šta je postavo? Šta znači ovo? Zakon se kaže postavo. Postavo. Kao postavili smo zakon, kao temelj. Zapečati postavo srca mojih učencev. Wow. Znači, šta Bog zapečati? Postavo. Zakon Božji. Znači, oni koji nemaju zakon Božji na čelima njihovim, znači šta krše? Subotu, krše drugu zapovijest, imaju kipove, idole, krše, bole se nekom drugom osim Bogu, prvu zapovijest. Njih kao napadaju. I Islam je zaista to napravio. Sad ću da vam pokažem iz islamskih dokumenata, nisam niti vam rekao, vidiš, a kaže da su te kobilice imale kao da su imale konje, jer su Arapi poznati po svojim konjama. Evo, to zna i Zoran Sorđan, on se bavi arapskim konjima, on zna da su najbolji konji iz Arabije bili potekli, jel tako? I oni su vrlo poznati da su, obično kad ti napada Rimsko carstvo ili Bizansko carstvo, ti imaš pešadiju. Pešadije imaš 50.000 pešadije i imaš jedno 5.000 konja, pa nemaš 50.000 konja, to niko nema, to je skupo. Ko će to sve da hrani? Daj. A Arapi, svi na konjima, nema pešadije, samo konjica. I sad baš tako ih Biblija i opisuje, da su oni kao skakavci, kao konji.
skakavci, a u biti na konjima, znaš, jer ih je toliko bilo na konjima. I kaže, vidite kako je Islam iskočio iz Arabije, iz tog bezličnog područja gdje nije bilo života, gdje jako malo ljudi žive. Oni su sad ko skakavci, skakavci su uvijek došli iz istoka na Izrael. Ovo je bilo kršćansko carstvo, ovo je sve bilo kršćansko carstvo, ovo. Kršćani su tu imali svoje carstvo, Bizant, a ovdje Vizigoti. I onda su Arapi, Vizigoti postali katolici, a prije su bili nekatolici. Onak, čim su postali katolici, odmah su ih napali. Arapi i sve ovo su osvojili, i Perziju su osvojili, što je bila zoroastrijanizam, religija. To su osvojili i tu su, do ovuda su došli. A ovo je bio Bizant, ovo je sve bio Bizant, ovo. Oni su sve napali kršćansko kraljevstvo, a svoje, naravno i svoje arapsko su ujedinili. I tu su bili različiti kalifati koji su to vladali za vrijeme Muhameda i poslije Muhameda. A kaže, ne smiju napadati, kaže Biblija, da ne napadaju ni zeleno, ni zemlju, ni ništa što je zeleno drvo, nego samo one koji nemaju pečat Božji na svojim čelima. Znači, samo su proganjali otpalo kršćanstvo, a nisu proganjali nestorijance. I sad sljedeći citat, gledajte šta kaže Kuran, 3. sura. Da vrati malo. Nema problema. Ovo sa konjima, da. Aha, ovu. Da. I onda, kaže, vidite, Kuran kaže u 3. suri, 113. stih, kaže, nisu svi jednaki među kršćanima. Aha, nisu svi jednaki. Kaže, ima grupa koji se zovu narod knjige, koji stoji za ono što je točno, za istinu. Oni recitiraju Božje stihove po noći i mole se i kaže, oni se klanjaju u molitvi Bogu čak i po noći. Oni vjeruju u Boga i vjeruju u posljednji dan, u sud, kod adventisti. Oni vjeruju, to su nestorijanci, oni su bili kao neka vrsta Valdenžana koji su živjeli u Iraku, Perziji, Iranu, Arabiji i muslimani su ih voljeli. Kaže, i zadnji dan, a Muhamed se oženio za nestorijanku. I oni poste i oni zabranjuju alkoholno piće. Znači oni su drukčiji od katolika i oni, kaže, se žure da čine dobra djela. I oni su među pravednicima, vidiš, kaže, među pravednicima. I šta god dobro da čine, ništa neće biti odbačeno od njih, jer Bog zna dobro njegove al-mutakin, da kaže prave vjernike. Kaže, ne moraš ti da budeš musliman, da budeš pravi vjernik. Ti možeš biti al-mutakin, to su ti kršćani koji su pravi vjernici. Ti kažeš, to danas muslimani ne znaju, ali ti možeš da njima pročitaš ovo i kaže, jeste vi kršćani? Kaže, ne, ja sam al-mutakin. Šta to znači? Jednom otvoriš mu suru, ja kaže, mi ne pijemo alkohol, mi štujemo subotu, mi vjerujemo u posljednji dan. Kaže, ne jedemo svinju. Oni kaže, kaže, mi smo, ono što kaže i vaš prorok, people of the book, narod knjige, nismo katolici. Njih je poštovao Muhamed je oženio jednu od naših, nestorijanku, štuvala subotu, sabt. Jednom mu pokažeš 5 puta u Kuranu sabt. Kaže, to je isto, to je prava religija koju je i čak i Muhamed poštovao. Vidiš, to nikad ne znaš šta je to. A pazi šta kaže sad Abu Bakar. Komandant Abu Bakar je bio njegov ujak, prvi kalif. Kad je umro Muhamed, on je bio glavni general islamske vojske. Pazite šta kaže Abu Bakar. Kaže ovako, samo da uzmem za popit. Tu sam već popio pola litra sam već popio, čovječe. Pa ko Kamila, ko deva iz Arabije. Ok, idemo dalje. Kaže ovako, Abu Bakar, to možete da pročitate u James Gibbons, Decline and Fall of the Roman Empire, strana 442. Kaže ovako, kada učinite ikakav zavjet ili neki članak, nešto zavjet napravite, ili neku date svoju riječ,
Kaže, morate da stojite uz tu riječ i budi tako dobar kako tvoja riječ je rekla. Kada krenete u napad, naći ćete neke religiozne osobe koji žive u misionskim manastirima. To su bili nestorijanci. Oni su imali kao neke škole gdje su oni po godinu dana se trenirali da zatome svoje tijelo, da postanu pobjednici nad grijehom i onda su bili misionari, išli u Perziju, u Kinu. Nestorijanci su bili, do Kine su imali svoje kršćanske misije. I sad kaže, naći ćete u tim nekim manastirima neke ljude koji žive i koji tako žele da služe Bogu. Na taj način. Kaže, pustite ih na miru. Let them alone. Pustite ih na miru, nemojte ih ubiti, niti uništavajte njihov samostan, manastir, ali u isto vrijeme naći ćete neke druga vrsta kršćana, narod, koji pripadaju sinagogi sotonskoj. Alo, to ti je biblijski citat iz Otkrivenja. Sinagoga sotonska. Kaže, oni pripadaju, oni nisu pravi kršćani, oni su sinagoga sotonska, koji imaju obrijane krune na glavi. Šta znači obrijane krune? Šta su radili katolički redovnici? Brijali su si ovako u krug krune. Kaže, oni su imali obrijane glave, obrijane krune, kao su brijali njih, sigurno razbite njihove lubanje. I ne dajte im mira dok ne postanu muslimani ili nek plate, i oni su morali da plate duplo veći porez, ako hoće da budu katolici. Znači, a ovi nestorijanci nisu morali da plaćaju nikakav ekstra porez. Vidiš ti to? Ili ovi da plate ne porez, nego jako puno novaca su morali da plate da ih ne ubiju. Znači, da li vidite da po islamskim dokumentima muslimani su vidjeli razliku između dva tipa kršćanstva? Znači, kao što kaže Biblija, Biblija kaže zapovjeđeno im je da ne uništavaju travu i zelene stvari, niti kako drvo, nego samo one ljude koji nemaju pečat Božji na njihovim čelima. Amen. Nevjerovatno kako se proročanstvo ispunilo. I sad možemo da vidimo, kaže Otkrivenje 9. poglavlje, 7. stih, na njihovim glavama je bijaše nešto kao zlatne krune. Šta su to zlatne krune? Rimski povjesničar Plinije, on opisuje Arape. Kaže, on ih zove Arapi mitrati. Mitrati znači da imaju mitru, imaju krunu. Jer su imali one turbane, arapske turbane, znate za turbane. I onda su oni te turbane ukrašavali sa zlatom, nakit. Oni su stavili novce, nakit, zlato, sve što imaju stave na turban. I onda s tim idu ovako, kao da se zna. Kao što cigani stave zlatni zub, pa kao... Tako oni stave na turban. I oni ih zovu okrunjeni, kao mitrati. Ovi ko da s krunama hodaju, zlatne krune na glavi. Jer su nosili zlatne turbane sa nakitom na glavi i sa draguljima. To je Plini piše u njegovoj knjizi Historia Naturalis. A pazite što kaže prorok Ezekijel u Bibliji. Prorok Ezekijel opisuje Arape na ovaj način. Kaže, i Arapi Sabejci, to su sa juga Arabije, oni su, he brought form from the wilderness, došli su iz pustinje sa ljudima koji stavljaju nakit na njihove ruke i prekrasne krune na njihovim glavama. Vidiš, krune na njihovim glavama. A piše Otkrivenje 9.7 da ti Arapi, skakavci, šta imaju na glavama skakavci? Krune, kao zlato na glavama. Znači, čim ti to kaže, odmah ideš u Ezekijel, Ezekijel ti kaže ko je to? To su Arapi. Znači, skakavci, krune na glavama, imaju konje, izlaze iz pustinje, pada lažni prorok, imaju, kako se kaže, žalac kao lažni prorok. Znači, sve ti kaže da to su, govori se o islamu. Jel' tako? Idemo dalje. Kaže, pazite se ovo, Otkrivenje 9.8. Otkrivenje 9.8. Kaže, njihovo lica bijahu kao lica muškaraca, ali imali su kosu kao žensku kosu. Sad, kako sad to ti skakavci imaju
lica ko lica muškaraca, a kosu kao žensku kosu. Pa tako su se Arabi oblačili. Vidite što kaže rimski povjesničar Plinije također, opet kaže mitrati, krunasti Arapi, znači ovi koji stavljaju krune, turbane, krune, Arapi, idu sa neobrijanim kosom. Ne šišaju kosu. Nikad. Zato i imaju te turbane, zato što taj turban im ovako zamota kosu. Kaže, oni ne šišaju kosu. To je njihov običaj. Ne šišaju kosu, Arapi, ali ošišaju bradu. Jedino puste brkove. Ovako, znači, to ne, turske brčine, neke. One kažu, na upper lip, na brkovima puste, a neki i to ne obrijaju ni bradu. Neki imaju i bradu i brkove, a neki samo brkove puste. I onda znači imaju kao muškarac, kao muškarčina, imaju brke, a kose duge ko što imaju normalno žena, dugačke kose. To u hebrejskoj kulturi samo žena, kaže Pavle, muškarcu je sramota nositi dugu kosu. U 1. Korinćanima 11. Znači, mi vidimo iz povijesnih spisa da su Arapi tako se oblačili i kaže imaju rep kao škorpije i u njihovim repovima je snaga. Imaju moć, u repovima njihovim je moć. A šta je rep? Pazi, od kuda njima ta tolika sila da oni idu da osvajaju cijeli svijet? Zbog Muhameda oni su vjerovali da on prorok i Bog im govori da moraju da džihad osvoje cijeli svijet. I taj, znači, lažni prorok, taj rep je njihova sila. Oni citiraju Allahu Akbar i oni citiraju Kuran i oni idu. Zbog toga, to im daje, ko što nama adventistima, šta je naša sila? Božja riječ. A njima je snaga u tom žalcu, kaže, u žalcu škorpionskom. A šta je, kaže, starešina je glava, kaže Izaja 9.15, a lažni prorok ili prorok koji podučava laž je rep. Rep. A Biblija objašnjava šta je taj škorpionski rep. I koliko im je dana sila, ta snaga im je dala da naude ljudima 5 mjeseci i imali su kralja nad njima, anđela pustinje, čije ime je na hebrejski Abadon i grčki Apolion. I sad to komentatori pokušavaju da komentiraju šta ovo znači. Znači, ovdje imaju kralja nad njima. Vidite, Arapi nisu imali kralja, oni su imali više kalifata, nisu imali ujedinjeno kraljevstvo. I poslije su Turci došli, Turci su osvojili Arape, i onda ni Turci nisu imali ujedinjeno kraljevstvo, oni nisu bili ujedinjeni, ali jedino kad je došao Osmanlija. Kad je došao Osman, onda je on ujedinio, prvi put je Islam bio ujedinjen pod jednim carstvom. Kad je bio Osman je postao car 27. juli 1299. godine. Je postao car. Dok su ovi Arapi još u 600. godine, 600-700. godine, Arapi su to počeli da osvajaju, poslije su došli Turci, ali nisu imali kralja. Tek 27. jula 1299. skakavci, to jest muslimani, sinovi istoka, dobivaju cara ili kralja, jednu ili sultana, kako hoćete. I sad, znači, to je u tom trenutku, kaže, imaju kralja i one, kaže, njihova moć im je dana da naude ljudima 150 mjeseci. Vidite, Arapi, oni su osvojili polovinu Bizanskog carstva, oni su osvojili Sjevernu Afriku i oni su osvojili Španiju, Arapi. Ali oni nisu mučili lokalno stanovništvo. Čak je lokalno stanovništvo bilo jako zadovoljno što nisu pod bizanskom kontrolom, čak su manje poreza plaćali nego Bizantima. Arapi ih nisu uopće toliko mučili. Arapi su čak dozvolili da imaju lokalne svoje običaje, čak kršćani su mogli biti, židovi su tamo napredovali, tamo je bila medicina, geometrija, matematika. Tamo je čak cvalo civilizacija, dok je na zapadu je bilo srednji vek. Tamni srednji vek, nisu znali niti da čitaju, da pišu matematiku, ništa nisu znali. Bagdad je bio glavni grad svijeta u ono vrijeme. Znači, pod Arapima nije bilo
mnogo mučenja, ali kad je došao Osman, Osman je rekao, nema više tu da ima, da ne može više tu da imaš, ti budeš kršćanin, ti da budeš židov, ti da budeš zoroastrijanac, svi moraju biti muslimani. On počeo da muči i da proganja, i onda drugu stvar, svi su počeli da bježe. I druga stvar, Osman je rekao, moramo da osvojimo Bizansko carstvo. Ne može samo, oni su kao, Arapi su osvojili to do jedne granice i tu su stali. 500 godina nisu bili zadovoljni s tim. A Osman je onda krenuo, Turci, kaže, moramo da osvojimo Carigrad, Konstantinopol. Moramo da osvojimo, da guramo. A onda njegov ujak se usprotivio Osmanu i rekao, ne, pa imamo dobre trgovinske veze sa Carigradom. Cijeli svijet ide u Carigrad, nosi svoje carstvo iz Venecije, iz Pariza, iz Londona, iz Rusije. Svi idu u Carigrad. Znači, mi prodajemo Carigradu, znači to je dobre ekonomske veze. Ako mi osvojimo, niko neće s nama, mi smo muslimani, niko neće s nama da trguje ovaj zapad. A onda je Osman došao i rekao, dođete nešto kažem. I pred cijelom ovako kongregacijom uzeo sablju i odrezao glavu svome ujku. Ode glava i svi, ko je sa mnom? Kaže, Allahu akbar, idemo. Kaže, meni je Allah rekao da moramo da osvojimo Carigrad i da idemo nema veze trgovina, nema veze ekonomija, moramo za Božje carstvo da osvojimo, za islam. I Osman je kao taj, kaže, znači Apolion na grčki, terrible, on je bio stvarno strašan, svi su ga se bojali, on je svog ujka odrezao mu glavu. Kaže, strašan glasnik od pustinje, pustinski glasnik. I kaže, i onda kad je počeo Osman, i on je ujedinio, sva turska plemena su se uplašila i ujedinili se svi s njim i sve ih je on potukao čak i osvojio je i počeo da napada Carigrad. I 150 godina njemu je Bog rekao, on je već umro, onda su njegovi nasljednici Osmanovi, kaže, mi moramo da štujemo kako je Osman rekao. I oni su išli, napadali Carigrad, napadaju. Mi smo sad bili u Istanbulu prije 3 sedmice i išli smo ispod Istanbula, ovako su ti cisterne vode. To su poznate Justinijanove cisterne. I voda. I onda, zašto? Zato što 150 godina nisu mogli da osvoje Istanbul, zato što je Istanbul pun vode od ispod. Oni su u Istanbulu ovako imali ogromne, znaš koje zidove, trostruke zidove. Mi smo išli da gledamo te zidove. To sam trebao slike da vam stavim. Trostruke zidove ovako, Konstantinopol. 3 ogromna zid. Ti osvojiš jedan zid, drugi, oni te napucavaju od ozgore. Ti osvojiš drugi zid, opet, znaš, to je, nisu niti pokušavali. To ne možeš da osvojiš Carigrad, nemoguće da se osvoji. 1000 godina je on trajao. Nakon pada Rimskog carstva na zapadu, Carigrad traje 1000 godina još. Ne može da se osvoji. Toliko su imali pitke vode, da su imali cisterne koje su duplo više od ove prostorije, idu skroz duplo više i ovako stupove, 100 stupova. Jo, mora to da vam pokažem. To smo bili ispod zemlje. Cisterne pune vode, oni su te vodu koristili za živalj, oni su koristili za životinje, oni su bez problema ovako, dok ih napadaju Turci, oni zalijevaju baštu, imaju krastavce, imaju krompire, imaju sve živo raste, oni lijepo jedu. Znaš, kad te neko napadne, pa ti onda odreže, nemaš hrane u gradu. Oni su imali hranu u gradu zbog vode. Sad ću da vam pokažem. I nisu mogli da napadnu taj Carigrad. Toliko su ga osvojili ti Turci. Toliko su osvojili oko Carigrada. Vidite, tu je Carigrad, ovdje. Oni su sve već osvojili u Europi, osvojili su sve ovdje ovako, ali Carigrad još nikako da osvoje. I napadaju i nikako. I kaže Bog neće, 150 godina im je dato, imaju kralja, 150 godina im je dao da ne da ubiju carstvo, ne da ubiju, nego da muče. Da im muče carstvo, ali ne da ubiju. A 6. truba kaže, sad im je dano za 1 dan, za sat, za mjesec i za godinu da ubiju trećinu populacije, da dominiraju, da ubiju carstvo, kršćanska carstva. Znači da osvoje. A prije toga nikako da osvoje, nego samo muče, ali nikako da osvoje prije toga. 150 godina. Da vam pokažem te cisterne.
Justinijanove cisterne koje još car Justinijan napravio 540. godine. Justinian Cistern. Mi kad idemo na tur, onda ja to sve objašnjavam. Pogledajte ovo, čovječe, ove cisterne. Kako se kaže cisterna? Šterna na slovenski. Cisterne, da. Znači, da li se vidi ovako? To, znači, ja ništa ne vidite. Evo tu vidite ovo voda na dnu, ali bilo je voda skroz na vrha. I to ide 200 metara ovako. To je samo jedna cisterna od 10 koje su otkrivene ispod Carigrada. I dan danas te cisterne stoje, može da se vidi. I plaća se ulaz 20 eura, možete ići da vidite u Istanbul. Ok. I sad, šta se dešava? Osman napada i Osmanlije napadaju, ali nisu mogli da osvoje, nego samo su mogli da napadaju, ali ne da osvoje carstvo zbog te obrane, trostruki zidovi. Ali onda dolazi, kaže 150 godina, 150 godina su napadali. Tako piše proročanstvo. Kako znamo da 150 godina? Piše, kaže koliko mjeseci? Kaže, moć im je dala da napadaju ili da plaće ljude 5 mjeseci. Koliko je 5 mjeseci? 5 puta 30. Ste budni? 150, jednak. Tako. Znači 150 godina. Kad su dobili kralja? 27. jula 1299. Grčki povjesničar Pakimerus zapisuje kad je točno bilo 27. jula 1299. Točno znamo. I znači 150 godina, to bi trebalo da traje onda kad dobiju kralja od 27. jula 1299. do 27. jula 1449. Sad mi nemamo točan datum šta se desilo 27. jula, ali znamo šta se desilo 1449. 1449. godine car, to je bio posljednji bizanski car, Konstantin 11. Dragaseš. On je bio srpskog podrijetla, ali je bio bizanski car. Tako da, Konstantin 11. On kad je postao, kad je umro car prije njega, onda su njega zakraljili, a on je rekao, nemojte da me zakraljite, prvo da pitamo Turke da li će da mi dozvole da budem kralj. I onda je poslao pismo turskom sultanu i rekao, da li mi dozvoljavaš da se okrunim carem Istanbula, Carigrada? Pa što ti imaš da pitaš Turke? To je tvoje carstvo. Znači više, tu je on se poklonio turskom caru i rekao, izgubio je independentnost. I nikad nije stavio onu veliku krunu, nego je imao ovako samo onako ratnički pilum. I nikad nije sjeo na presto careva bizanskih, nego je imao neko drugo, nije niti stigao jer se uvijek nešto borio, uvijek je nešto radio, nikad nije sedio u Istanbulu kao car. I znači, interesantan je taj Konstantin 11. On se pokorio, totalno ponizio pred Turcima i rekao, ja neću da se okraljim ako ste vi protiv. Znači, pitao je Turke za dozvolu, da li može da se okruni. Sad, da vas pitam, kad ti pitaš nekoga za dozvolu, to znači da si ti dijete, a on je roditelj. Razumiješ? Kakav je to odnos? To je šef. Ko je šef? Onaj koga ti pitaš za dozvolu. Razumiješ? Ti moraš da pitaš za dozvolu šefa od veterinarskog, da li ja mogu da ovo rentam. Jel' tako? Jer on je nadležan, jel' tako? Tako da je car Konstantin time priznao šta? To je tehničko priznanje čega? Podložnosti. I tu se točno ispunilo tih 150 godina. Od trenutka kad je on počeo da napada do trenutka gdje su oni jednostavno rekli ti si kralj, ali nisu ih još osvojili. Tek 4 godine kasnije, 1453. godine, onda su bilo je nekih razmirica i onda je sultan Sulejman Veličanstveni rekao ajmo. Sultan Mehmed II kaže gotovo, ajde, nema više da si ti naš kao podkralj pod nama, sad ćemo da te razorimo i da te uzmemo, da preuzmemo potpunu kontrolu.
I to se desilo tek 1453. godine. Ali već 1449. Bizantsko carstvo spušta glavu i podređuje se muslimanima. Znači, 5 godina je bio napad, a onda kreće ovo da se ubije. Znači, osvajanje. I kaže 6. truba, idemo sad u 6. trubu. 6. truba, kaže, onda krene i čuh glas od četiri roga sa zlatnog oltara na nebu, koji je pred Bogom, rekavši šestom anđelu, 6. truba, koji je imao trubu. Kaže, pusti 4 anđela koji su zavezani, pusti ih na veliku rijeku Eufrat. Sad, šta znači velika rijeka Eufrat? Duhovno, rijeka Eufrat. Šta znači, kuda je proticala rijeka Eufrat? Kroz Babilon. Babilon je simbolični simbol za koga u proročanstvima? To je simbol za pade veliki Babilon. Bludnica, piše joj bludnica na čelu, ili ova preljubnica, piše joj na čelu Babilon. Šta je Babilon? Znači rimska crkva. Znači otpalo kršćanstvo se zove Babilon. Zašto Babilon? Jer Babilon, Bab Ilu, na akadskom, na babilonskom jeziku, Bab Ilu znači vrata bogova, posrednička služba između zemlje i neba. Babilon je radio zigurate i tvrdio da oni će da uspostave most između neba i zemlje. Babilonski svećenici su bili most. Ti si mora da vidiš kroz babilonske svećenike da saznaš šta kažu bogovi. A šta kaže papa? Papa kaže, kako se papa zove? Pontifex Maximus. Šta znači Pontifex? Ponte facere, gradi most. Veliki graditelj mostova. On je veliki Babilon. Babilon na babilonskom, Pontifex na latinskom. Ista riječ. Znači, sami sebe su nazvali Babilon. Vrata ili most. Most prema Bogu. Znači, šta su ovdje napali ta 4 anđela zatirača? Šta to predstavlja? 4 anđela. Bog drži, vi znate, mi smo prije čitali da Bog drži 4 anđela da ne uništavaju zemlju. Se sjećate toga? Bog drži 4 anđela da ne uništavaju zemlju. 4 anđela, to se nalazi u Zahariji 1. poglavlje i u Zahariji 6. poglavlje. Bog drži te 4 anđela svoja, to je simbol. To se predstavlja 4 strane zemlje. Znači, Bog ima svoje agente, svoje anđele, svoje legije, koje rade Božju volju, unište kad treba da ne uništi ili zaštićuju kad treba da se zaštiti nešto. I to se koristi puno puta u Bibliji. I sad, pred Isusov dolazak, ta 4 anđela će da budu puštena na cijeli svijet. A ovdje su pušteni 4 anđela zatirača na veliku rijeku Eufrat. Veliku rijeku Eufrat. A šta predstavlja, kaže ona bludnica, znate ona bludnica, Otkrivenje 17, sad ćemo da vidimo. Odemo Otkrivenje 17, 15, kaže bludnica ili preljubnica, ona sjedi nad čime? Nad mnogim vodama. Bravo, ček da svima pokažem, da svima to bude jasno. Šta predstavljaju velike vode? Narode, bravo. Narode, plemena. Znači, voda Eufrat, plemena, narodi koji hrane Babilon. Koji idu kroz Babilon. Babilon se napaja od tih voda, od potpora različitih naroda. Vidiš, rekel mi je še vode kad si ih vidjel, gdje sjedi vlačuga, Babilon, vlačuga, pomenio ljudstva i množice, narode i jezike. Znači, žena se zove Babilon i ona sjedi nad mnogim vodama. Eufratska reka je bila velika, ko 3 Dunava. To je bila velike vode. Simbolika je Babilon je otpala crkva, papska i bizantska otpala crkva, a rijeke koje hrane Babilon su šta? Narodi, plemena, jezici koji podupiru taj lažni sistem papstva. I sad kaže Bog, eto, ne samo da su oni podupirali taj lažni sistem papstva,
nego je ta bludnica Babilon, ona je proganjala Božji narod. Ona je ubijala bogomile koji su bili u Bosni, u Srbiji, u Bugarskoj. Oni su bili subotari, bogomili. Ona je progonila Paulicijance koji su isto bili Božji narod. Ona je progonila Nestorijance koji su Arapi zaštićivali. Znači ovo je bila lažna jedna bizanska religija. Vidite šta kaže bludnica. Bludnica kaže, vidio sam na čelu je imela napisano ime ki je bilo skrivnost veliki Babilon, mati svih vlačuga i gnusoba na zemlji. I vidio sam da je ženska pijana od krvi svetih. Ne samo da su ti ljudi, te reke, Eufrat reka, da je podupirala lažno doktrine lažnog kršćanstva, nego su te rijeke, to su ljudi, narodi koji su ubijali, znači žena bludnica je koristila te narode da proganja Božji narod. I šta će sada se desiti u 6. trubi? Kazna. Božja kazna. Znači sve trube su kazna. Jel' tako? Sad dolazi kazna na reke, na narode koji su podupirali babilonski sistem. I koliko će dugo da bude kazna? Znači, ta kazna će da dođe kroz Turke. Koliko će dugo biti kazna? Kaže, kazna na veliku, kaže, pusti 4 anđela koji su zavezani, koje Bog veže, pusti ih na veliku rijeku Eufrat, da napadnu veliku rijeku Eufrat. I 4 anđela koji su bilo im je dato za sat, za dan, za mjesec i za godinu. Da li možemo da obrišemo ovdje? Kako se briše? Da možemo da izračunamo koliko točno je sat, dan, mjesec i godina. Točno da vidimo koliko dugo će da imaju vlast ta 4 anđela. Ne da samo naude, nego da ubiju to lažno kršćanstvo njihova kraljevstva od lažnog kršćanstva bizanskog. Kako lepo. Samo je... Imamo možda kemistu. Nemamo. Ćemo sa kredom. Da. Ok, ajde sad dok on to traži, vidimo šta je godina ili rok. Kako vi kažete godina? Leto. Jedno leto koliko je... Ne, čekaj, idemo na dan. Jedan dan je koliko? Jedna godina. Jedan dan je jedna... Da, ok. Počnemo sa danom. Jedan proročki dan je koliko? Jedno leto. Jedan mjesec je koliko? 30, znači 31 za sad. Jedna godina je 360 dana. To su 360 leta. Znači 360 leta, 30 leta su 390 leta. 391 i koliko je jedan sat? 15 dni. Wow! 391 dan, evo. Znači 391 dan, godinu ili leto, 391 leto i 15 dni. Sam dni, dobro rekao, dni. Mi kažemo dana, ja znam slovenski, 15 dni, ok. To, vidite, braćo i sestre, ovo je najpreciznije proročanstvo u Bibliji. Znači, nije samo u godinu, nego u dan. Bog želi da nas impresionira, da će se nešto desiti. Sad gledamo, kaže ovako. Znači, 5. truba kaže imaju kralja. Sad pazite ovo, 5. truba imaju kralja, 5 mjeseci će da naude, ali ne da unište carstvo. A onda 150 godina. Koliko je to bilo? 27. juli 1299. je Osman počeo da bude kralj. Oni imaju kralja. I tada počinje 150 godina naudivanja. Ali ne da ubiju. Nisu usvojili Carigrad. Tek točno se ispunilo 150 godina kasnije je bizanski car se poklonio i tražio dozvolu od turskog. Izgubio je svoju autonomiju i ubijena je autonomija bizanskog carstva. To se ispunilo. Sad, kaže, nakon toga ide 6. truba i sad im je dato jedan čas, jedan dan, jedan mjesec, jedna godina, ne da naude, nego da šta? Da ubiju.
koliko? 1/3 ljudi. Sad ćete da vidite da 1/3 Europe je zauzeta od strane Turaka. Tačno 1/3. Kaže, dato im je čas, dan, godina i, znači, 391 leto i 15 dni. Što znači, koliko će to da traje? Od 27. jula 1649. kada je se ispunio ovaj prvi, 150 dana, od tog trenutka trebalo bi, 391 godina, 15 dana bi palo na 11. august 1840. godine. I to su adventisti prorekli 2 godine prije nego što se to desilo. Šta se desilo, što ćemo vidjeti. Propovjednik Josiah Leach je pisao da će za 2 godine Otomansko carstvo nešto će da se desi, izgubit će svoju autonomiju ili će da propadne, nešto će da se desi. I šta se desilo? Vidite, gledajte, znači Turska je bila samo ovako tu i oni su sad krenuli, pa gledajte, oni su uzeli Grčku, Bugarsku, Rumunjsku, Valahiju, Mađarsku, Moldaviju, Bosnu, Albaniju, Srbiju, Hrvatsku. Gdje je bila turska granica? Je ušla u Sloveniju? Nije. Skoro došlo do vas. Jedan dio Slovenije bio po turskom. Bježi, stvarno. Eto, vidiš, do kud je došao. Evo, tu do Ljubljane, znači, vidite gdje je Beč. Gledajte koliko blizu Beča je. 1/3 Europe. Tu imaš ovako centralnu Europu i tu imaš zapadnu Europu i to ti je baš 1/3, čovječe. 1/3 Europe i još Bizant, kad uzmeš Bizant i to što je bilo još europsko tu, wow, 1/3 ljudi koji su bili pod babilonskim sistemom je Turska osvojila. I onda, kaže, vidite, Josiah Leach piše, kaže, će se desiti 391 godina, 15 dana, 11. august, kaže, 1840. Otomanska sila u Konstantinopolu će biti slomljena. I ja vjerujem da će se to desiti, kaže on. I onda, kaže Ellen White, ona je pisala da to proročanstvo od Josiah Leacha je bilo svuda napisano, da su to svi počeli da čitaju po cijeloj Americi, da vidimo da li će Leach biti u pravu. Oko 5 mjeseci, kaže, Milleriti su napisali, kaže, the entire community, cijela zajednica u Americi, svi kršćani su bili uzbuđeni i očekivanju je bilo na vrhovima prstiju šta će se desiti 11. augusta 1840. I oni su anticipirali neki događaj, pad Otomanskog carstva ili pad njihove autonomije. I šta se desilo? Otomansko carstvo je počelo već 2 godine prije tog potpunog pada, počeli su da imaju građanski rat. Otomansko carstvo je slabilo, ali još uvijek je imalo autonomiju nad velikim dijelom kršćanskih zemalja. I onda se pojavio jedan paša Muhammed Ali. Znate to ne boksač, Muhammed Ali? On je uzeo svoje ime po njemu. Muhammed Ali, on je bio poznati paša, egipatski paša, koji je rekao, ja hoću da uzmem pola Otomanskog carstva za mene. I počeo je da stvara armiju, a mladi sultan Abdul Međid, on je bio mladi sultan, imao 21 godinu, otac mu je umro prerano i on je sad ovako, nije imao novaca, nije imao vojsku, nije imao iskustva i on gleda šta će sad, on je pred rubom civilnog rata, građanskog rata. I šta će sad, i on šta je napravio? Sultan Abdul Međid je poslao pismo Englezima, Rusima, Francuzima, Austrijancima i Njemcima. Dođite da me spasite. Biću vaš protektorat za uzvrat. Tursko carstvo će biti vaš protektorat. A onda su Englezi, Švabe, Prusi, Njemci, Rusi i Austrijanci se dogovorili da izbace Francuze. Nećemo Francuze, s nama ne volimo Francuze, jer Napoleon nismo ga voljeli, nešto bla. Prije toga, jer su bili sekularni, jer su oni bili sekularni. Oni su francuska revolucija, a ovi drugi su bili kršćani. Nećemo Francuze. Oni su se skupili i 1. jula 1840. godine
su napravili dokument koji se zove Treaty of London, londonski dokument, gdje su se oni dogovorili da će oni zajedno da vladaju Turskim carstvom, ali moraju prvo da spase Tursku, da ulože mnoge resurse u Tursku da je spase građanskog rata. I onda, to je bilo 1.7.1840. I ta povelja je došla kod sultana. Sultan je prihvatio i onda je dao tu povelju svome pismonoši koji je otišao Rifat Bey. Rifat Bey, koji je poznati slavni pjevač, Rifat Bey, koji je otišao u Aleksandriju kod paše i 11. augusta 1840. povelja koja piše da zapadne kršćanske sile sada zaštićuju Tursku je ušla u efekat, efektivno postala, zato što je data paši. I paša kad je vidio u tom trenutku, sultan može da priča, da, prihvaćam vašu zaštitu, ali u ovom trenutku to efektivno dolazi u službu. On daje povelju sultanu i ovom paši i sultan kaže to je izvan mojih ruku, ti se sada boriš ne sa mnom nego sa zapadnim silama. Ja sam protektorat zapadnih sila, ne samo pričat, nego na papiru efektivno. Kad se desilo? 11. august 1840. Turska se šta? Posavinula kršćanskim silama na zapadu. Točno 391 godinu i 15 dana, kako kaže proročanstvo. Wow! To. I onda, a u Americi, adventisti koji su očekivali da će se to tako nešto desiti, će izgubiti svoju neovisnost Turska, nisu to znali do 26.9. jer vijest sporo teče. Dok je došlo do Amerike, oni su čekali, a prvo je došlo u Englesku. Septembar 5. 1840. Morning Herald, onda u Škotsku Morning Chronicle, Caledonian Mercury, septembar 9. to preneo, Clonmel Herald u Irskoj, septembar 12. New York Spectator, napokon septembar 26. vijest došla do Amerike. Koja je vijest? I Nacionalna gazeta u Filadelfiji, septembar 29. 1840. Tek onda, kaže, evo vidite, Morning Herald, to je prvi je bio u Britaniji, septembar 5. 1840. Kaže, Aleksandrija, 16. august, dolazak Rifat Beja i gospodin Allisona, gospodin Allison je bio engleski ambasador, došao je u Hajer Tabir, to je aleksandrijski luka, in the Hajer Tabir, na brodu, došli su iz Konstantinopola. Kojeg dana? 11. Kojeg? Sa ultimatumom došli su 4 sile. Rusi, Austrijanci, Njemci i Englezi. 4 sile ultimat. To je proizvelo veliku sensaciju u Aleksandriji kad su vidjeli da su zapadne sile preuzele kontrolu nad Turskom i da one brane otomanskog cara, otomanskog sultana. Otomanski sultan efektivno se priklonio i te sile su sad stupile u snagu. Stupilo je na snagu, njihov protektorat je stupio na snagu. Oni su mogli da pričaju, ali sada je 11. augusta stupilo na snagu da je Turska jednostavno poklonila se, a zapadne sile su uzele protektorat nad Turskom. Onda u Nacionalna gazeta, to je u Filadelfiji, kaže on the arrival of Alexandria, Rifat Bey iz Konstantinopola sa ultimatumom 4 velike sile došle je 11. augusta, vidite. I onda, kaže, Morning Herald piše ovako, to je bilo septembar 5. 1860. Kaže, otomanska snaga ili government, otomanski vlada je reducirana na nivo jedne lutke. Znači, šta je Otomansko carstvo postalo? Papet, lutka. I izvor njene snage je potpuno osušen. Osušila se rijeke Eufrata. Osušile su. Sultan nije imao moć. Nema više snagu da radi svoje vlastite zakone. To je bio jedan od stipulacija dokumenta, je da sultan više kad radi neki novi zakon, on mora da pita
zapadne sile, da li može sada napravi novi zakon. I morali su da ukinu progonstvo kršćana u Turskoj i morali su da dozvole slobodan priljev turista u Tursku. Turska je postala turistička destinacija, oni su počeli da, Britanci su došli u Tursku, počeli su da rade biznis sa čilimima, onim karpet, kako se kaže, oni tepisima, i mogli su da i putuju kroz Tursku, dođu do Perzije, dođu do Kine, počela je željeznica, došli su Englezi, Englezi su uložili milijone dolara u željeznicu. Oni su izgradili željeznicu kroz cijelu Tursku, kroz svuda. Onda su pitali Turke, možemo da iskapamo arheologiju. Mi želimo da nađemo naše kršćanske gradove, Filadelfija, Laodikeja, Efezus, Smirna. Onda su Njemci rekli, kann wir auch kommen, ja? Onda su došli Švabe i onda su iskopali Švabe. Švabe su kopali u Iraku. Šta su našli? Babilon, našli Zigurat Babilon, našli su cigle Nabukodonozorove, prenijele sve cigle ovako u Berlin i izgradili su nazad Ištarovu kapiju. Možete ići danas u Berlin da vidite Ištar kapiju Nabukodonozora iz Babilonskog carstva. Pronašli su Babilon, pronašli su Ninivu. Niko nije znao gdje je Niniva. Našli su Ninivu, našli su Ur, gdje je Abraham bio iz Ura. Sva biblijska arheologija je potekla zbog toga što su Turci jednostavno ovako rekli dođite. I onda su Englezi uzeli sve u engleski svoj muzej, Museum of London, ali oni su pitali sultana, jel možemo da uzmemo? Sultan je rekao, molim, uzmite šta god hoćete, spasili ste me od civilnog građanskog rata. Onda je Ali Paša, ovaj Mahmed Ali Paša, rekao, šta? I onda je oni krenuo u boj protiv Engleza. I Engleza i Švabe zajedno su se borili po prvi put u historiji čovječanstva. Došli su u boj i u Siriji su se ovako sukobili 20.000 Engleza, 20.000 Švaba protiv 50.000 muslimana iz Aleksandrije. Znaš koji boj? I ko je pobjedio? Pobjedili su Švabe i Englezi zajedno. Kad se bore ne možeš da im staneš. Oni se uvijek bore protiv, jedan protiv drugog. To ne valja. I onda su pobjedili Ali Paša pobjegao nazad u Aleksandriju. Englezi su došli u Aleksandriju, sve zauzeli. Turska je samo gledala to šta se dešava. Samo gledala. I kaže, sultan je reduciran na nivo jedne lutke. I njegovi resursi Turskog carstva su nepovratno uništeni. Pazite šta kaže sad, gledajte se ovo ovdje citat gore. Gledajte citat, molim vas, gore. Kaže, ovo je jedan od najpoznatijih muslimanskih akademika. Akademika za muslimansku povijest. Vidi šta kaže, brate, pogledaj, Ira Lapidus. Žiga. Vidi, History of Islamic Society by Ira Lapidus. Ira Lapidus je najpoznatiji skolar sa Oxforda, sa Cambridgea, za Otomansko carstvo. Kaže, Otomansko carstvo je postalo šta? Protektorat Evrope. I pijun velikih sila. To je sa tim trenutkom kad su se povinuli zapadnim silama kroz Treaty of London. Ovdje kaže muslimanski akademik Said Fayaz Mahmud u svojem iz Oxford University kaže Treaty of London 1840. godine je rekao clearly the death knell, kaže smrtno zvono je zazvonilo Otomanskom carstvu. Kaže, Otomansko carstvo je nastavilo da postoji na papiru, ali je bilo protektorat zapadnih sila sljedećih 70 godina. Kaže Sean McMean, The Ottoman Endgame, kaže, for a terminally ill patient, the sick man of Europe took a long time to die. Dugo mu je trebalo da stvarno umre, ali je bio terminally ill. On je već bio bolestan i oni su ga, kaže, kao starca, zapadne sile su ga ovako kao starca čuvale na postelji dok ne umre. The death knell stvarno je odzvonilo 11. augusta 1840. kad je otomanska sila slomljena, kao što je rekao Josiah Leach. Šta je rekla Ellen White? Ellen White je to potvrdila 1888. u velikoj borbi i onda poslije 1911. godine kad je velika borba revidirana, došao je ne Stephen Haskell, nego ne Smith, nego došao je jedan od naših pionira. Ne Smith, ne. Došao je jedan od naših pionira da revidira veliku borbu. William Prescott, jedan od naših pionira,
Došao je kod Ellen White 1911. godine i napisao je 100 različitih crtica šta treba da promijeni u velikoj borbi, što nije historijsko tačno, kaže on. Ellen White je gledala i tu su bile neke rečenice koje mogu da se malo jasnije izraze i ona je to promijenila. I neke stvari je promijenila, neke stvari je jednostavno odbacila. Kaže, to nije tačno. Kaže, ona kaže njemu, to nije tačno, ti nisi u pravu. I stvarno nije bio u pravu. I onda jednu od stvari koje je on rekao, kaže, nema dokaza da je stvarno turska parla od 11. oktobra 1840. kaže Prescott. A ona je čitala, ona je prihvatila 20 stvari od Prescotta, a ostalih 80 stvari odbacila. Kaže, to ne samo da je to odbacila, šta je on rekao, nego je još rekla, idemo da revidiramo, dodala je 3 paragrafa više i sve fusnote da podupre. Znači, apsolutno nije ona rekla, ja samo reflektiram mišljenje drugih ljudi, nego je čvrsto stala uz to. Prescott je puno toga pravio se važan i pametan, previše. Dobro, 20 stvari je bio u pravu, ajde. Kaže Ellen White, Valdenžani su prvi imali Bibliju na svom vlastitom jeziku u Europi. Dobro, nisu prvi, imali su Hrvati. Hrvati su prvi imali Bibliju na... To niste znali? Glagoljaški. Glagoljaška Biblija. Od Čirila i Metoda Biblija. Hrvati, dobro. Južni Slaveni. Ali glagoljica se koristila na svim otocima dalmatinskim od Istre do Dalmacije. I mi imamo komade Biblije. Tako da znamo da smo imali Bibliju na vlastitom jeziku, dok su svi drugi na latinski čitali. Ali dobro, ko to sad zna? To nije toliko bitno, razumiješ? Ona gleda u sferi, za vrijeme Valdenžana, to se izgubilo, to se nije jako puno niti pazilo. I onda poslije kad je, ali to nije znao niti Prescott, nego Prescott je citirao gotiku iz 4. stoljeća koja se nije ništa koristila poslije. A vidiš, Ellen White kad je to pročitala, ok, napisala je među prvima koji su imali svoj vlastiti prevod Biblije su bili Valdenžani. Znači ispravila je malo. Znači ovo nije neka greška, to je više ovako kolokvijalna neka incidentna korekcija. Znači i tako neke incidentne korekcije su bile i to je sve prihvaćeno. Ali neke stvari, na primjer, ona je rekla da zvono u Parizu od kapelice je zvonilo kad su ubijali hugenote, protestante. I Prescott kaže, nema nigdje kapelice. Nema kapelice. Ja sam išao da tražim kapelicu u Parizu. Nema nigdje kapelice u Carskom dvoru u Parizu. Otišao dr. Damstig da gleda 2005. godine i traži, kaže, nema stvarno kapelice. Pitali su ljude tamo koji su bili u tom, a kaže, pitali su povjesničare, da li je nekad bila kapelica? Kaže, jeste. 1575. Bio je potres, pa je 1620. godine kapelica se srušila i sad je to samo muzej. A Ellen White, kad je Prescott rekao nema kapelice, ona je rekla, dobro, napiši zvona su zvonila. Ja sam u viziji vidjela zvona. Zvona su zvonila u Carskom dvoru. Ti napiši zvona ako nema kapelice. A vidiš, bila je u pravu. A Prescott se pravi pametan. Razumiješ? I tako hoće da menja. Dobro, nema veze. On je dao, a sad duh proroštva je točno rekao šta je, šta nije. Razumiješ? Ali vidiš kako ona nije išla samo za njim. Šta je i tako. I sad šta kaže Ellen White za ovo što se desilo za Josiah Litch? Kaže, u godini 1840. drugi nevjerovatan ispunjenje proročanstva je uzbudilo veliko mnoštvo i veliki interes. Znači ona kaže, a remarkable fulfillment of prophecy. Ona kaže, to je potpuno ispunjenje, remarkable ispunjenje proročanstva se desilo. 2 godine prije Josiah Litch, jedan od vodećih službenika adventnog pokreta je propovijedao drugi Kristov dolazak, je izdao ekspoziciju otkrivenja 9. poglavlja i predvidio da će pasti Otomansko carstvo. Prema njegovim kalkulacijama, ova sila trebala je da padne 1840. godine negdje u augustu. A nekoliko dana prije nego što se to desilo, on je napisao, dozvoljavajući da prvi period 150 godina prođe točno i onda 391 godinu, 15 dana, sljedeći period treba da padne 11. augusta 1840. godine kad će otomanska sila u Konstantinopolu biti
možemo očekivati da će biti slomljena otomanska sila, snaga. I to vjerujem da će se desiti i bit će the case. I onda Ellen White kaže, u točno vrijeme koje je specificirano, Turska kroz njene ambasadore prihvatila je protekciju Ujedinjenih sila Europe i tako je stavila sebe pod kontrolu kršćanskih sila. I tako je završen period od 391 godine, 15 dana, gdje su oni oni dominiraju, sada su oni izgubili. U tom trenutku su oni bili podređeni i više nisu bili nadređeni. I taj događaj je potpuno ispunio to proročanstvo, taj predikciju, to ispunjenje se desilo. Kad je postalo to poznato, mnogi su bili uvjereni da je korektno principi proročkih interpretacije od Williama Millera. To je toliko dalo uvjerenje ljudima u Americi, da je 1 milion ljudi u Americi postao adventist nakon toga, zbog toga. I wonderful impetus, nevjerovatan dah je dat adventnom pokretu kroz to proročanstvo. Vidite zašto je to važno. Vidite kako su oni ušli. Trećinu Europe su zauzeli. Evo, skroz do Slovenije tu, gledajte. Su izgubili to, počela je odmah prvo Grčka da se uzme independenciju, pa Srbija je uzela independentnost, pa su svi počeli da se odbacuju tursku silu nakon toga. A kaže, otkrivenje, kaže, a kako su oni osvojili Carigrad? Kaže, ovo je, kaže, glava njihovih konja izgledala je kao glava lavova, iz njihovih usta izlazila je vatra i dim i sulfur, kaže sumpor. Vidite, ovo je crtež kako su izgledali turski topovi. Znači, Turci su izmislili topove, u biti Mađar je izmislio top, donio je mađarskom kralju, mađarski kralj rekao ne hvala, on je otišao Turcima, Turci su rekli super. I onda su Turci izmislili topove i kroz te topove, oni su gađali taj bizanski ta tri zida, 3 bizanska zida. I tako su oni, kako su gađali ta 3 bizanska zida, Bizanti su vidjeli da to stvarno ruši zidove, oni su prvo išli da popravljaju, da tamo paze, onda su došli sa druge strane, pa su ih napali i onda su upali napokon osvojili Carigrad 1453. godine. Ne bi mogli bez tih topova i zato kaže da su Turci kroz te topove osvojili. Kaže, glava, vidite, neki od topova imaju lava. Kaže, glava tih konja, jer su konji vukli, i Ivan u viziji vidi konja kako vuče top. Šta on zna šta je šta? On kaže, glava tih konja, kao konje, to je ko neki konj, to je neka kola. I sad kaže, glava tih konja izgledala je kao glava lavovska i iz njihovih usta izlazila je šta? Vatra, dim i sumpor. Točno šta ono izlazi iz topovskih usta. Kako? Žveplo, sumpor. Žuto ono. Sumpor, da, sulfur. Vidite, još tih topova sa lavovskim glavama, kaže, ima to. I to su poslije i Portugalci počeli, i Britanci, svi su počeli da imitiraju to. Poslije, evo, još jedan lavovska glava. Gledajte top sa lavovskom glavom. To je bilo popularno imati lavovsku glavu na topovima. Evo, ovaj jedan veliki top zvao se Bazileja. To je jedan od topova koji su Turci koristili. Kao lavovska griva nekako. I kaže, i onda kako su to osvojili, nakon toga, kaže, koliko su 391 godinu i 12 dana tačno su imali vlast. I ispunilo se tačno proročanstvo. I sad šta se dešava nakon toga? Nakon toga idemo u 10. poglavlje. U 10. poglavlju počinje nešto jako bitno, nešto drugo. U 10. poglavlju kaže, na to sam vidjel drugega mogočnog anđela. Znači, Turska još je sada završila svoju moć. I 10. glava kaže, na to sam vidjel drugega mogočnog anđela, ki se je spuščal z neba, ogrnjen v oblak. Ellen White kaže, to je taj glasnik i opet sam Isus. Nad njegovo glavo se je pela duga, mavrica, obliče je imel kako sunce
i noge kako ognjene stebre. Znači to je opet Isus, on silazi. Pazite sad, Isus silazi u adventni pokret. Pazi, sam naša crkva je, kao što je Izraela pred Kanan vodio anđeo gospodnji koji je bio Isus, tako sad Isus silazi da povede svoju crkvu ostatka u nebeski Kanan. I sad kaže, v roki je držal odprto knjižico. I s desno nogo je stopil na morje, s levo pa na zemlju. I sad stop. Imao je odprto knjižico. Čekajte sad. Brat Štefan, da li mi možeš da mi digneš ovo? Digni mi do ovuda. Ako može. Da mogu da pišem, a ovo da čitaju gore. Evo, super. Sad ćemo, ne treba mi cela. To, još. Stop. Ok, možda ćemo ovako malo na manje. Ok, držam ti da. I žico, daj mi još malo, samo još malo. Evo kako, tu. Ovako. Evo ga, ok. Sad, idemo da pišemo. Kako se briše? Ima neka za brisanje ovdje. Neka krpica, evo ga. Dobro. Ok. Sad ćemo da vidimo ovako. Ok. Tu ćemo da napišemo Daniel 12. poglavlje. I tu ćemo da vidimo ispunjenje, otkrivenje, Revelation 10. poglavlje. Kako je otkrivenje? Otkrivenje. Ok. Idemo prvo u Daniel. Daniel, 12. poglavlje. Šta se desilo kad je pala Turska? Kaže ovako. Ti, Daniel, pa ohrani, 4. stih. Kaže, ti, Daniel, pa ohrani skrivnost besed i zapečati knjigo do časa ko bo konec. Mnogi ju budu iskali, da se im pomnoži spoznanje. Ok. Znači, Daniel je rekao, zapečati, zatvori knjigu, jel tako? Zatvori knjigu. Zatvori knjigo. Knjigo ili knjigu? Knjigo. To je slovenski dativ. Ok. Do časa ko bi konec. Kad će biti konec. Konec je kraj. Wow. Do kraja će biti zatvorena knjiga. I tek na kraju će se otvoriti knjiga. Ok. A vidite šta piše otkrivenje. Šta kaže moćni anđel? U ruki je držal odprto što? Kaže, u ruki je držal odprto knjižico. Mala knjiga. Ok, znači ovdje je knjižica odprta. Odprto knjigo. Ok, dobro. Je li to konec? Možda smo u konec. Po 6. trubi znači da smo došli u konec. Ok. I kaže, za desno nogo je stopil na morje, sa levo pa na zemlju. Vidite ovo. Znači ima voda, element voda i zemlja. Zemlja. A šta ima u Danielu? Pogledajte šta ima u Danielu. Kaže, odmah mu kaže zatvori knjigu, zapečati knjigo i kaže, ja Daniel sam gledal na gled, druga dva sta stala, jedan tostran obrežja reke i drugi onkraj obrežja reke. I rekel je možu oblačeno u platno, ki je bil nad vodama reke. Znači, ovi su bili, jedan je bio nad vodama, znači ima na voda, a ovi drugi su bili na obalama reke, znači na zemlji. Jel' tako?
Znači na obalama reke, a ovaj je bio nad rekom. Nad vodama, a ovaj na suhom. Jel' tako? Dobro, idemo dalje. Daniel kaže, 7. stih, kaže, slišal sam muža, oblečenega v platno, ki je bil nad vodami reke, imel je uzdignjeno desnico in levico. Ok. Imel je uzdignuto ruko. Uzdignuto uzdignuta ruka, levica i desnica. Dobro. Uzdignute ruke. Ok. Prema nebu. Uzdignuta ruka na nebo. Prema nebu. Ok. Uzdignute ruke prema nebu. A šta kaže u Otkrivenju? U Otkrivenju kaže ovako. I kaže 5. stih. Šta kaže 5. stih? Gledajte 5. stih. Kaže, i angel ki sem ga vidjel stati na morju i na zemlji, na voda i na zemlji, je šta? Uzdignul ruku prema nebu. Znači, uzdignul desnicu, uzdignul ruku prema nebu. Ok? I onda šta se zakleo? Im prisegel, šta je prisegel? 6. stih. Im prisegel je pri njem ki živi na veke vekova. Šta je prisegel je? Prisegel pri njem ki živi na veke vekova. Ki živi večno. Možemo napisati večno, ajde. Zato što nema mesta tu. Ok. Prisegel ki živi večno. Znači to je hop. Prisegel ki živi večno. A šta kaže u Danielu? U Danielu, gledajte 7. stih. Imel je uzdignjeno desnico in levico proti nebu, da je prisegnel pri večno živim. Je to isto? Prisegel pri večno živim. Prisegel pri večno živim. Večno živim. I šta je prisegel ovaj ka večno živim? Kaže, šta mu je prisegel? V času, 2 časih in polovici časa, ko bo dovršeno razbijanje roke svetega ljudstva, se bo to vse zgodilo. Znači, koliko dugo? Vreme, 2 vremena, polovinu vremena, koliko je to? 1260 godina, dobro, to su času, dobro, kako kaže na slovenskom, u 10. poglavlju, vidite? A u 10. poglavlju, šta je prisegel? Prisegel je, ki je i prisegel pri njem, ki živi na veke veka, ki je ustvaril nebo in kar je na nebu, zemljo in kar je na njoj, na morje in kar je njemu rekao, ne bo več časa. Aha! Ovdje kaže bo čas, vreme, bo 2 časa, bo polovina časa. I onda kad se to ispuni, bit će kraj. A ovdje kaže šta? Otprto knjigo, digne desnicu, zakune se sa onim koji vječno živi i kaže šta? Nema više čega. Nema više vremena. Nema više časa. Nema više proročanstva. Ispunilo se proročanstvo. Knjiga proroka Daniela je bila zaprta i sad je što? Otprta. Mi smo u kraj vremena. Turska je pala. Proročanstva su se ispunila. 1260 Papa je pao 1798. godine. Papstvo je palo i sad je otprta knjiga i nebo više časa. Nebo više tih vremena, proročkih vremena. I onda kaže, i pazite sad ovo. I onda vide glas, ki sem ga slišal iz nebesa, mi je spet spregovaral i rekel, stopi in vzemi odprto knjižico. A šta je to odprto knjižico? Koja knjiga je to odprta knjižica? Znači šta je bilo zaprto? Daniela knjižica je bila zaprta i sad je šta?
od prta. Danijela knjižica, voda i zemlja, uzdignuta ruka, prisegala pri večno živim, kaže, bit će čas, 2 časa, i sad nema više časa. Znači, ta knjiga nema više časa, sad je otprta, ta knjiga proroka, to je knjiga proroka Danijela. I sad kaže, glas mi je rekao, stopi im zemik otprto knjižico. Uzmi knjigu proroka Danijela. Te je vroki angela, ki stoji na morju i na zemlji, i šta to znači? Stopil sem k angelu in mu rekel, naj mi daj knjižico. In rekel mi je, vzemijo in pojej. Bog zapoveda, Isus zapoveda Ivanu, a Ivan gleda otprto knjižico. I on mu kaže, pojedi. Ivan predstavlja adventni narod. I on predstavlja adventni narod koji je vidio otvorenu knjigu proroka Danijela. Pa kad ispunila su se sva proročanstva iz proroka Danijela sad. 1260 dana, 1844 godina, 2300 dana iz Danijela 8. Sve se ispunjava. Papa je pao. I je bio zemljotres u Lisabonu. Pa mrtvi dan, pa sunce, pa sve se ispunjavalo. I otvorila se knjižica. Sad razumiju ljudi. I sad on to jede. I dao mu je, kaže, jedi tu knjigu. Šta znači jedi knjigu? Šta to znači? Šta to predstavlja? Proučava. Ko je proučavao knjigu proroka Danijela kad se knjiga proroka Danijela otvarala? A kad se knjiga otvori? Kad se bu otvorila knjiga? Na konec. Znači pred kraj vremena, to je danas. I on mu kaže, vzemi joj i pojej. I u trebuhu te bo grenila, to da ustih ti bu slatka ko med. Zašto knjiga proroka Danijela te bo grenila tu v trebuhu? Tedaj sam vzel iz angelove ruke knjižico in je pojedel. I šta su adventisti propovedali? Ka Isus dolazi, otvorila se knjiga proroka Danijela, Turska je pala, Papa je pao, inkvizicija je pala, dolazi kraj Isusov dolazak. Vidite, tedaj sam vzel iz angelove ruke knjižicu in je pojedel. Mojih usta je bila slatka, Isus dolazi, bila slatka. Jel tako? Ali slatka kot med, ako sam je pojedel, me je u trbuhu zagrenilo. Zašto je sad knjiga proroka Danijela i bilo tako slatko propovedanje Kristovog dolaska, odjednom nešto gorko? Zašto? Razočaranje. 1844. godina je prorečena u Bibliji da će se desiti gorčina, da će se otvoriti knjiga proroka Danijela, da će ljudi pojest, da će proučavati, da će biti slatko, da će propovijedati o Isusu kao Isus dolazi. Su mislili da Isus dolazi 1844. Nisu znali i onda su imali gorko razočaranje. Znači, braćo i sestre, sve je bio Božji plan. Sve je to bio Božji plan. Mi nismo mogli da vidimo to napred. Zašto moralo da bude gorko? Jer mi smo ljudi. Ja ne znam, ali ja mislim, ja pretpostavljam da je nama neko rekao da se ništa neće desiti na zemlji, nego da će samo početi neki sud na nebu, niko ne bi ovdje napravio nikakvu famu. Ne bi bilo nikakve uzbuđenja, ne bi bilo nikakvog proučavanja, ne bi bilo, to je pokret, veliki bio adventistički pokret po cijelom svijetu. Svi su počeli da govore, Isus dolazi. Isto kao kad su ulazili u Jeruzalem. Se sjećate kad su ulazili u Jeruzalem? Isus na magarcu, a magarac je simbol sluge. Isus dolazi kao sluga da umre na magarcu, a oni mislili, kralj. I onda, haleluja, Isus dolazi. Oni su isto mislili, to je kraj, to je Isus dolazi da uništi Rimljane, da uspostavi nebesko kraljevstvo. A Isus, šta da im kaže sad? Šta da im sad kaže dok se ovi deru? Ali je privuklo pažnju. Privuklo je pažnju. I onda su učenici imali šta? Gorko razočaranje. Ali Bog im je dao novi appointment. Kako bi preveo appointment? Nalog. Dao im je od velikog razočaranja do velikog naloga. Veliki nalog im je dao. A pazi šta ovdje kaže Bog. I isto to je dao i adventnom pokretu. Pazite šta kaže. Kaže, kad sam je pojedel, me u trbuhu zagrenilo i teda mi je bilo rečeno, vnović moraš prerokovati nad mnogim ljudstvi, narodi, jezik i kraj. Šta je to bilo? Kad su imali veliko razočaranje 1844. godine, da li je Bog rekao, dobro, to je kraj,
idi kući, nego šta je rekao? Propovijedaj još. I šta mi sad radimo? Šta mi sad radimo ovdje? Propovijedamo još. Naši mladi su zaboravili našu poruku i zato ja moram tu da propovijedam, da mi naučimo svi to i da možemo nastaviti tu istinu, da možemo drugima da kažemo, da možemo da propovijedamo po cijelom svijetu. I kome da propovijedamo? Prije su propovijedali samo Severna Engleska, Severna Amerika i malo po drugim drugovima svijeta. A sad kaže propovijedaj mnogim i ljudstvi, narodi, jeziki i kralji, cijeli svijet postoji. Da li je adventna crkva danas, adventistička crkva, da li je otišla u cijeli svijet? Da li se ispunilo i to proročanstvo? Amen? Amen, slava Bogu. A zamisli da nismo Laodikeja. Da nismo Laodikeja, već bi bio kraj. Ali svako proročanstvo se ispunilo i zagrenelo se i bilo je slatko i otprto knjigo i nema više čas i ispunilo se to pad papstva. Sve se ispunilo i sad opet moraš prorokavati nad mnogim. Kaže, moraš prorokovati. Znači, ne samo propovijedati, nego prorokovati. Znači, daće ti se duh proroštva. Bog će dati proroka. I da li smo dobili proroka u crkvi isto? Sve se ispunilo. Vidiš ti to? Sve se ispunilo. Slava Bogu, a? Amen, slava Bogu. Evo, tu ćemo da stanemo kraj. Pol knjige otkrivenja. Pol knjige, ne mogu više, nisam mogao više da vam dam. Pol knjige sam uspio da prođem. Ali dobar pol. I prošli smo i crkve, i pečate, i trube. Sve smo prošli. Amen? Slava Bogu. Evo, tu smo to. Znači, čim se završila Turska 1840. godine, adventni pokret je onda živno, oni su adventni pokret to jer Josiah Litch je prorokovao. On je rekao, to će se desiti. A sad nam je opet dar proroštva. Šta će se desiti? Žig zveri će se desiti. Mi sad opet prorokujemo. Prorokujemo da će se desiti nešto u budućnosti, proročanstvo će se opet ispuniti. Znači, ako nije, kažu neki naši adventistički teolozi, nije Turska, to nije Turska, to je nešto bla, bla, bla. A onda šta smo prorokovali? Kaže ovdje, tada mi je bilo rečeno, vnović moraš prorokovati. Kaže, zopet moraš prorokovati. Znači da si prije prorokovao, i to si prorokovao, i sad opet moraš prorokovati. Znači, ono je bilo tačno. Tačno je bilo, proročanstvo je bilo istina. Pre nego što se desilo. I sada opet moramo prorokovati šta će se desiti u budućnosti. Ok, to je to. To je za kraj. Možemo da se pomolimo za kraj. Možemo da otpevamo jednu pesmu, ajde za kraj. Da li imamo na slovensko? Na, 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 na. Da, 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 da. To vam je adventistička himna u celom svetu. Ajde da otpevamo adventističko himno u celom svetu na engleškom, ali nema veze. Kako ide? Koji je naslov? Kako ide? Bog? God? We have this hope. We have this hope. 24. A ima na slovenskom? 2.14. We have this hope. Imamo tu nadu that burns within our hearts. Okay. We have this hope that burns within our hearts, hope in the coming of the Lord. We have this faith that Christ alone imparts, faith in the promise of His word. We believe the time is here when the nations far and near shall awake and shout and sing, Hallelujah, Christ is King. We have
have this hope that burns within our hearts, hope in the coming of the Lord. We are united in Jesus Christ our Lord. We are united in His love. We are united in His love. Love for the waiting people of the world, people who need our Savior's love. Soon the heavens open wide, Christ will come to claim His bride. All the universe will sing, Hallelujah, Christ is King. We have this hope, this faith in God's great love. We are united in Christ. Amen. Mi smo velika obitelj po celom svetu. Nemojte to nikad zaboraviti. I Bog je podigao ovaj pokret i vi ste ispunjenje proročanstva. Vi ovdje ste ispunjenje proročanstva. Prije 150 godina su bili samo tamo u Americi i Bog je rekao idi propovedaj po cijelom svijetu. I odjednom Slovenci, Hrvati. Odkud? Došli su, Bog je poslao misionare i Bog i dalje šalje misionare. I sad smo tu. I Bog nas i šalje da nastavimo to delo. Da nastavimo. Da propovedamo obraćenje u srcu i Kristov drugi dolazak dolazi blizu. Molimo se Bogu. Oče naš, hvala Ti što smo mogli da proučavamo jako važnu knjigu, Otkrivenje. Ti si rekao da ćemo biti blagoslovljeni kad to proučavamo i držimo ono što je napisano u njemu. Ti si nam rekao da prorokujemo opet i mi to želimo. Daj nam Svetog Duha da razumijemo proročanstvo, da znamo šta da prorokujemo opet. Da možemo da čvrsto držimo Tvoju reč i naš identitet koji si nam dao i historija se ispunila u svemu i čak adventni pokret je zapisan u Bibliji. Gospode, Ti si nam to napisao i milošću svojom da mi znamo da nas vodi sam Isus. Molim Te, Gospode, daj nam Svetog Duha, ohrabri vernike u Sloveniji. I ohrabri nas, Gospode, i daj nam silu i snagu da nastavimo u sili i jakosti. A na svemu Ti hvala u Isusovo ime za uvijek. Amen. Amen. Amen.